Karbi Anglong Autonomous Council pen fan lo et aphi forest chokomar chiklojon sirke bainong kilongli. Ingdeng hini hirjir ki hir kachipate arni kelar. Roller kachingko ejok inut apran kidam. Karbi Anglong Live Karbi Prime Time birtang ton pen arju panikta. Non malom tet athan bang aphan chiklo Karbi Anglong Autonomous Council pen bainong ki pipialam kachit hansai aporahut non puthot bang pharoi sira bang plikep State Sector Forest asai kamalong master rule apen casual workers atum aphan lepai chiklo jon sirke pleng eta phita salary mate bainong ki pipialam ki klang thu Kachini dona tengke State Sector Forest chokomar tumaphan Karbi Anglong Autonomous Council pen West Division ke parlo Forest asai kamalong sai kachoklem bom tumaphan bainong ki PG atangka lo etlo bonda West Division along ke do bor I Babu Khogen Sarma lapen DFO Jogonath Rongpi banghini atuma bang fanawe mate tangka ave pu pathesi bang pharo isira bang plikep State Sector along ke claim dun master rule lapen casual workers atuma phan chiklo jonsir ke pleng edapita salary mate baidong ipedet pusi berta ripdun long Karbi Anglong Autonomous Council arum a department thong kep to la song bong pen tangka maha midu ke long ke ongnai polote forest department henlo athe sangti arlong koila che kai pho hai hui along pen ongdung midu atangka Karbi Anglong Autonomous Council reading lelo bonta ami thanga sai kamalong achokumar anparta bainong chipion epu nona sonson lam ki klangki manghumimi council atumtong ki chok chema matangte forest west division along gedo officers atumtong ki chok chema ajat le punon bang pharo isira bang plike forest achokumar atumke bainong kilong lejok sungnanglo labang so putha Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr Tuliram Rong hangaphan prabjin pen kilangchari ponji aphan chuningri padupon नीलितुम की पुदाई मांगे खोगेन शर्मा लपेन नीलतुमा सार दियापो सार के हाय जगन्नाथ रंगपी अलांग तुम भाईनी सी नीलतुम हान लासन के नांगी बी लोपसी नीलतुम मांगे क्लेम बांग फु बांग पीतों के नीलतुम मांगे की पुदाम केंतुं खोगेन शर्मा लोंग दामलोते नांगपु पो फानावे लपेन दियापो लोंग ता दामलोते फानावे पुसी नीलतुम हानांगे पुपु इनके लोग काउंसिल में मांगे पैसा मांगे नंग पियालो काउंसिल पेन बांगे अतंका बांगे दक नंग पी गेलो News Report Karbi Anglong Live Hirjir ki hir ani ke hang arat aphan isi birta kemi athe ingdeng hini hirjir ki hir kachepate ani lake thang ni phai krisiar ni si pathik ponlo bonta hirjir ki hir arat atum kachuning rilapen apor kachu hang ponthu ajok apor ani abang lar ponthu si cheklo ejon an pabat ponthulo Karbi Anglong Tourism Asai Campaign Patir Piponsi Kidam Tanga Porahut Denarong Kangthilang So Alangsu na King Rialong Kichengsi Aphong Hirjir ki hir kachepati asai dengponlo Lason thotsi pining le thotsitami ingdeng hini hirjir ki hir kachepati kepado ponji aphanpura adimak long pen kedanglok aporani pathik ponlo Bonta Karbi Anglong na pen West Karbi Anglong District hinialong kedo kapre adim pen Hirbang po hirbang piatum apor nang pipon thapu kachuningri kedok kokajok kachipatir pipon atuma hinpen matha pon thula pen hirjir kangsir kangchap mate judges atum pen chingwai ponthusi aporania bang larpon thulo ke larpon aporani lake thereponi phai thongke pani anabang ki hirjir deng ponthupo lapen laso hirjir ang thek lake jangmini phai ingkorei si anisi kangsir kangchap pedopon po Bangso hut nang litum hem tot lun pen setami kang chap bom hut thek dun long pu athe bangso kang chap pon hut Karbi Anglong pen nong nam ka che thangklong news channel Karbi Anglong Live a hin pen peklang ponikchi la sinang litum setami methanga hirjer kang krung kang chap ahut klardak pen kilong dun chi aphan
มีทั้งอาเฮมตอดลุ่นเป็นตาหลังดุนลงอีกปุปสิการเบียงลงตุริซิมาไซกามาหินเป็นปัจฉินิปอน News Report การเบียงลงไลฟ์ใบทลังโซ police station ke parlo ใบทลังโซเป็นดงกาดักเช็คโซอังลงอลงอิหุมโรลเลอร์กะจิงโกยาจอกกิเวกอบังผู้อาจิตซาหูอาดิมาลงอามัดอัปรันดำจุยโลปีนี้เนอร์โลปอร์มาลมดงกาเป็นใบทลังโซเกวังบอมาหูเช็คโซอังลงอาเลงอลงโกปิโกซอนเป็นลนี่อาร์ลอกอันกิสุยพิดาจอกกิเวกอบังผู้อาจิตซาหูอาดิมาลงอามัดอัปรันดำนังจุยโลอัปรันกิดำจุยอาจิตซาหูอรงละเกดงกาปุสีกัชินียตุมเป็นทันปัชินีปอนบางโซกัชิงกอยอดีมาลงใบทลังโซไรคมไซเขียตุมอดีมาลงอันปาลีดุนสีเกโดอานาไซเด้งปอนสีใบทลังโซ police station ลงอันกิทิตังบังอาร์ปุมปอนเดดโลกัชิงกอยผิดอารโรลาร์อาเฮมพูกมมัดลนี่นอนามัดคลาร์ดากเบียตาลงปอนปิลังสิตามีโรลาร์ลงกิตอกอังอาฟูนานัมเบอร์ละกี9748525087 เฮนโลอัปรันกิดามจุยาบังผู้อาเฮมดงกาปูอันสิกัชินีจอดจอกอาปีอาโปตุมาพันเบียร์ตากิตอกอปอระหุดอันกิคลาร์ดากเบียร์ตาลงปนปิลังএই মানুহজনৰ নাম জানানে জানো মোৰ ভিনি হয় অজিত চাহু অজিত চাহু তেওঁৰ ঘৰ ক'ত ডংকা ডংকা তেওঁ কেনেকৈ আহিছিলে মানে কি কেনেকৈ এক্সিডেণ্টটো হ'ব পালে কিবা গম পাইছা নেকি কাৰোবাৰ পৰা নাই এইকেইটা মই একো গম নাপাওঁ মই জাষ্ট আহিছিলোঁ আহি কিনি মই ৰাস্তাৰ পৰা দেখিলোঁ যে এনেকুৱা হৈ আছে এক্সিডেণ্টটো ক'ত হৈছে এনেই এইটো চেকচং লং বুলি কয় নেকি চিনথং পেন হেমাৰী ৰং ফাৰ কাৰ্বিং লং লাইফ Sika kuti please ose atangka pathik ponsi ambinong pen langmek ang kacheleng atowar kasemar ponji aphan MLA Rupsing Teronari deng pen long e ke somasai deng pontanglo pen taunang kangang bong pen kaching thur ke papi thek tigadim polote lakha forward henlo labang solam lake Hamren Municipal Board ang kangalam si ki jong igdam alam Hamren ambinong pen Chongkup ahawar ka chelenga tawar ki sungalam kidam tanga porko anloni jo peda bakinang jiason ingti penmen thu atowar aphan anta kamatha dam ki sung pulote chethana matsi jok plot lo binong lasong bong pen eson ningkarong birta MSC Hetsing rong par alangli pen non nangkewan pido bangso birta lake MLA Rupsing Teron alangli labangso hawar arada phan towar abaha RD kedeng pon dolo Kidam tangapor inghan langbung kachehelat akisung alar non penke iksip atowar pensi rat chileng longpu local MSC rong par kematha ke parsik damajok pini lapuson adim iksip atowar ke me pensi rat chileng ponlongpu Kidam tang surihini raing kora ke thom pen surihini raing kora plianing kana baha kedeng pontang pen kilometer trogajak atowar bangso aning kana mat claim pangcheng ponpu Tangte MLA Teron Sanghu pen ke pachini pon bangso kupi aski miglo. La bangke ala so eskim bangke la bangke litum dak lokal embassy alang di man ni ma that tempel ki pana popular nang pila to popular ke sokar pani ju dai lo la ba se pining wani tuning aning kan 2023-24 la ke mukhomoti pokipon nirman asuni pen apana sotowar ke dak ambinong ada hamren pen longpai Ayah mana Chongkup lamean, tanon bangke apuson bangke dah aminong pen lagi lamean. Ada kilometer truk an, atau tuar pompo, kata di kekutip sih secet atangka panong bansi, lapining bangke la suakam tunceng pompo la tanon bangke tandar pialo jadi alo, la tanon kam keceng punya bansi pini bangke itu ini ok pompo la MC pen pangung tada kecingum arat orang kagak cuki masar tu datang lok, asong kejap tu datang komiti musnah baca dan tu mereka yang lok itu kam. Ahok labangso towar alam pen jongsi mathadam lote Congress ke chari arnia hut longdun de binong hala so pora hut hawar kiduk ke boy det aradatum lokachu pidun phurun ko anlonilo bonta hala so pora hut lapusona kang hon ang thegamatsi avi binong bangso pena jok pini chikimo dam nang koklo tema sita sika Kuti please ose atangka aphai pen pini labangso along e ke sompon ik thega jok rongasar sodar phura pen MLA Rupsing Teron anparta MSC Hetsing rong pharaphan kachuro lam the karbiang long life athingno pajir poniklo Mele tu vela tu skim kedeng konten
tuar kali perbangnya ni nak menong perarong kanta yang pelongkan jurut Towar kawe akisung pinipen jok popura ambinong arat anparta chongkup lapen langmek ang aradatum ningkarong kachipipen long eke sompon adimalong penangan armu nang chitong dunlo La Anchot Kali City Infrastructure Development Fund atangka pen Hamren Town ang kangaphan kuti trok sikebra hini atangka deng pontanglo Bangso atangka pen rongso piarlo kacheleng akrong tin atowar selam chengponpo Bangso long eke sompon amay long MSC Hetsing Rongpar Socheng VDC Amaypu Joy Singkro Mohila District Committee Dunmai Phi Sangpi Helen Tisopi Ronga Saratum pen Sadar Pura mensinging tiatum pen kedanglok pinangan man peng kedotum chitong dun na tahun lepas CIDF tangkap yang kuti baru si tuhan peker nang pido pasti nol bangan si karbingong CM Dr. Turil Ham tangkap han pasti ni apa yang kulka ke bangkai atau biasa 72 kuro tangkap yang solo pasti dah bakta kam berarti Hamren pen rongbong terang Karbinglong live Thereni phai kebarni thongnok be klapen chepatu piponsi polytechnic pathua klamalong knock out winter football tournament kipang cheng pontanglo Bangso kepathu ponalong Mar Dynamus FC pen Cyclone FC yang bongsi kepathu kicheng siani pathu ponlo Kangpu kicheng ponlong chia phan kachitong don aluhi sarpo RDC maipu longkamar killing pensi ingpu pon Bangso hut RDC Kongchun bang Moja Singh Tiso Rong Marjong Arong Asar Har Singh Tiso Rong Chepeng Arong Asar Dhan Singh Rong Hangatum Sitami Chitong Dunsi RDP Dun Knockout Winter Football Tournament ke pathu ponahut Kilangchari Dunchia Phanpura Referee Promut Teron Hum Singh Timung Promut Teron Sangma Atum Pensi ke pathu Langchari Pondo Bangsolong Kadu Kawe Team Crit Rock Anbak Doji Lapen Pini ke patualong Mar Dynamus FC atum pen Gold Rock Piponsi Cyclone FC atum aphan parempon lupusi Amai pu Hum Singh Timung pen Kongchon bang Lison Tiso atum nang pachini dun Sono be club pen secretary Lison Tiso sono be club pen cepatir pipon pini winter knockout football tournament kicheng arnido pini popon lake Dynamos FC pen Cyclone FC Cyclone atum cepopen pini Amar Dynamos FC tum 60 pen cepahai ponlo total non nang registration dotang ni tum ke long ke 16 an amen list long lo lasi pini pen cheng ponlo lasi anisi long ekta mes ni tum di ponlo News Report Karbinglong Live Tangde pini Karbi Prime Time Berta ke Lapuan si Kang Ton Paniklo